Ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko muri benshi cyane kandi mudukurikira munsi kundi gatanu kuri gatanu. Mu karere ka Burera ni kamwe mu tugize intara y'Amajyaruguru mu Rwanda. Murambo w'umusore wari waraburi birengero ukaba waje kuboneka mu musarani yaramaze gushiramo umwuka. Umurambo w'umusore wo mu murenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze wari ufite imyaka igera kuri 21 y'amavuko witwa Habimana Gadi kuri uyu wa 16 Kanama 2021 wabonetse mu musarani mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera nyuma y'iminsi igera kuri 3 aburiwe irengero. Makuru aturuka mu muryango nyakwigendera avuga ko mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 13 Kanama 2021 yavuye i Musanze muri aka karere ko mu Majyaruguru y'u Rwanda ajya mu isantere y'ubucuruzi yitwa Kidaho iri muri Cyanika agiye kugura mudasobwa yakoze no kuvuga occasion. Byageze mu masaa moya n'isaha yo kwa rero abantu bageze mu rugo mu rwego rwo kwirinda COVID-19 atarataha. Umuryango rero umuhamagara kuri telefone ntiyaboneka, nibwo rero watangiye gutanga itangazo umushakisha ryakwirakwijwe n'inshuti ze rero zikoresha WhatsApp n'urubuga nkoranyambaga. Ku itariki ya 16 Kanama muri Kidaho haje rero kuboneka umuntu ufite telefone n'imyambaro bya nyakwigendera agiye kubigurisha. Uwo rero yafashwe ajya kwerekana umurambo wa nyakwigendera wari mu musarani. Polisi y'u Rwanda rero ikoresheje urubuga rwa Twitter yatangaje ko yamaze guta muri yombi abantu 4 bakiye ko uruhare mu rupfu rwa Habimana, bakaba rero bafungiye kuri station ya Muhoza muri Musanze mu gihe iperereza rikomeje. Yagize iti twafashe abantu bagera kuri 4 bakiye ko kugira uruhare mu rupfu rwa Habimana Gade, bakaba bafungiye kuri station ya polisi ya Muhoza mu karere ka Musanze mu gihe iperereza rigikomeje. Aba bataye muri yombi biravugwa ko ari bo uyu wafatanywe telefone ya nyakwigendera yerekanye. Bwiza yahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rufite ububasha bwo kugenza ibyaha Dr Murangira Bitsiri kugira ngo imubaze amazina y'abataye muri yombi n'imyaka yabo y'amavuko, ariko telefone yikuragaho ngo ntabwo yigeze ayifata. Aya mazina n'imyaka y'amavuko y'abakekwa ati turakomeza kubishakisha nitubibona turaza kubyongera muri iyi nkuru nk'uko bakomeje kugenda ababigaruka. Ngibyo rero ni inkuru ibabaje cyane byabire mu karere ka Burera. Akaba rero ari umusore Twayimana Gad waraturutse mu karere ka Musanze. Navuga ko ubutabera bagomba gutangwa ndetse iperereza rigakorwa neza n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda kugira ngo amenyekane ukuri ku cy'abakishe nyuma y'urupfu rw'uyu musore Gadi Habimana. Hanyuma nibisanga koko yarishwe abamwishe baze kugezwa imbere y'ubutabera kandi bazaburanishirizwe mu ruhame nk'uko bisanzwe bigenda ku bandi banyabyaha mu gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru mu gihugu cya Uganda ba Local Defense bashya basaga 10,000 bakaba bagiye gutozwa na UPDF n'igisirikare cya Uganda kugira ngo nabo binjizwe mu gisirikare. Ba Local Defense bashya basaga 10,000 hirya no hino mu gihugu bagiye gutangira gutozwa n'igisirikare cya Uganda UPDF mu kwezi gutaha nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Commando Nepost. Ibintu ngo bisa nko gukomeza rero kubaka igisirikare mu kindi nubwo imyitwarire yaba yakunze rero kutavugwaho rumwe mu gihugu cya Uganda. Aba ba Local Defense ngo bazaba biyongera ku bandi 25 basanzwe ngo abenshi binjijwe mu kazi mu myaka igera kuri 3 ishize nyuma y'ibyaha byari bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'igihugu. Inshuro nyinshi rero igisirikare cya Uganda cyagiye cyumvikana gisaba imbabazi kubw'imyitwarire ya Local Defense. Bamwe muri bo ngo bagiye bashyikirizwa inkiko cyane cyane abagiye bafatwa na za kamera bakora ibyaha birimo rero guhotera abaturage muri iki gihugu cya Uganda. Abandi bagiye rero birukanwa cyangwa se bagasubizwa mu mahugurwa bakongera kwigishwa cyane cyane ibijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'uburyo bakoresha abantu bakubahiriza amategeko bahutaje. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu avuga ko gahunda yo kwinjiza mu kazi aba bashya izatangira vuba, ariko aburira abantu ngo baba barya ruswa mu gikorwa cyo gutoranya abantu rero bagomba kwinjizwa muri Local Defense nk'uko yabigarutseho n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda ariko wungirije. Ibyo rero ibikomeje kuvugwa mu gihugu cya Uganda. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Ejo kuwa mbere nibwo ibiro bishinzwe amatora no kubarura amajwi muri Zambia byatangaje ko Hakainde Hichilema yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Muri aya matora Hichilema uri mu ishyaka ritavuga rumwe na leta yatsinzemo uwo asimbuye ku butegetsi Edgar Lungu. Byitezwe ko azarahira mu minsi 7 uhereye ku munsi amajwi yatangarijweho. Hichilema yatsinze amatora na 59.38% by'amajwi mu gihe Edgar Lungu ucyuye igihe yarafite 38.33%.
mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye n'umunyarwanda wo muri Zambia Jean Serge Mandela amubwira uko amatora yagenze n'ibyitezwe kuri perezida mushya. Amatora yabaye kuwa kane arangira saa 12 hano uko bigenda ibiro ifungwa mu gitondo saa 12 gafunga saa 12 nimugoroba. Ibiro bya nyuma byafunze saa 11 za mu gitondo. Abantu bavuze ko batsinze gutora kwa ko igihugu kinini kandi anamwe hamwe n'ibintu byagwa byose kugira ngo bagere. None iyo barangije gufunga icyo gihe bitora yaje gufatanya kubarura amajwi. Ibiro bishinzwe kubarura amajwi bipoza amatora bitwa ICZ Electoral Commission of Zambia afite icyo bita Gen 20 yavuze ko ibyavuye mu matora bizamenyekana mu masaha 20 ubwo kuwa mbere mu gitondo saa 11 ko amasaha 20 kuba arangiye. Bavuze uwatsinze bamuvuze mu masaha 9 za mu gitondo umunsi wa mbere kugenda hasigaye amasaha kugira ngo amasaha 20 azageze. None uyu perezida mushya Hakainde Hichilema niwe watorewe kuba perezida mushya wa Zambia. Urabona nk'umuntu ukurikirana politike hafi aho muri Zambia, urabona agiye guhindura iki kuko Zambia yari imeze? Uyu munsi yavuze ijambo rya mbere rivuga uko ijyanye ubutegetsi bwe. Yavuze ko agomba gusubizaho umuco wo kubahiriza amategeko. Ibyo yavuze mu bindi bintu yavuze n'ibintu byerekeranye no kuzahura ubukungu. Avuze kandi no kugira ngo ko Zambia ko ari abantu bamwe nk'uko kandi byigishije mu Zambia Nation. Muri make ibyo bintu yavuze no kubyoza mu byerekeranye n'ubukungu ko mbere y'amatora ko cyari cyaraguye. Ngo rero mu byo yemeye abantu bavuze ko ibyo kintu kizakurishaka kwicariye yagombye kongera agaciro karyo. Ibindi bintu yavuze bavuga ibintu bavuze ku bintu by'uburezi mu bihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo bimenyerewe cyane ko perezida usanzwe ariko ubutegetsi atsindwa amatora. Kuri perezida waruriho ubungubu Edgar Lungu atsinzwe amatora, umwuka mu gihugu umeze gute, byifashe gute? Uyu munsi perezida Edgar Lungu yemeye atsinzwe ibintu bisanzwe tw'ubwambere bari mu gihugu. Abantu baremamaza undi bakagira bagatora abantu bagakiyamamaza abantu bagatora utsinzwe udemera atsinzwe utishimye kujya mu nkiko. Kugeza uyu munsi ariko urahindura ibyavuye mu matora. Nk'umuntu uri aho ngaho muri Zambia warebeye hafi y'amatora no kusanzwe ubizi usobanukiwe, urabona uyu perezida mushya azakora ibyo yemereye abaturage yiyamamaza? Ibintu turebesha amaso cyangwa se gaduce n'imbere tukareba ko bigasa nk'aho tutabibonye cyangwa se tukabyirengagiza. Ni ibintu tutashobora tuba tutemerewe kuvugaho namwe tutemerewe kuvuga gusa yabingo maisha mugeni siyamutunga. Ubwo ni ukurebesha amaso nyine kureba amasho gusa ariko natwe dufite ibyo twifuza nuko neza ubukungu bwa ikikote cyatera agaciro byavuye kwatajya kuri 20 ivunjije mu madolari mbere yawo kocha rero ryazo y'amadolari 5 kandi kocha umunsi kocha y'amadolari 20 ndetse akwiye mu kagoro ko nyine rimanze kasira ko atangire twabakonye tukagira ubu twatwone tukishima nyine ubukungu bwarahenze nyine ibintu byibanze mu maduka byenda byongera